Yongo ka en shia ka ban nong de wazo ntiene ajilama tu zande chinchina talena ne tete twipse zabzo di pa sho ko la fama na kana zabzo ka ajilama tu zang chinchina talemna ajilama tu de be chang yimda zabzo dane ka tore yi ku yoma dun do jin won nyanya anye bi zabzo ban be ni ma ne ka be ye chu nyama chu da ka chang tu yo chaji nzang te lore ka chang te nong de ko sna nyanya ra pana ala fongo gwa man de wiya no yela ala ma gba ka yelo to de vie pam na no abarka no yule ni ma ne ban ni da ramo to wumdele yun woten shente tusma tanamana ya kane zabzo kare yin ka zabzo chips ba men ne ma yegba de to so ya pam just because so kan bor no nyo own boss afa alarma lo chips ka fa ya ka zamalo chips ka fa basit malo chips ka fa hadi malo chips islamic orphanage yere biane muslim orphanage yere biane as one hal donations den yera Qatar US shell pro kam en tierna den ka chuda kam ne to shen ya mate 20,000 chips afa kamba no nyo own boss afa ya kaza chips afa ya kaza chips afa ya kaza chips bi nan wama at the end tanam nguna ka bi yar tanete nan nan ban yinga na ra franchise zo non songo no de mover te gbambala aye ne de franchise zo non songo la no en yel ka nya fa so ko pranti jani ya tel zo ko min sunna ne tu asra ka so pran sunna tel zo ko min shia ne tu asra ka so pran shia zo ko min tijani ya tu asra is yes Michelle wo in ye te sham sect man bala so is yes that the same thing in ye man you fan ka aye ne chel man you ma ka zan musulense en trito de tuna agbache a shia tel ka cha tijani ya tel cha sunna tel la so ka zan musulense ma ki trete taba ka damben ya ida kidan wale an za suna ayuwa da alfake because of onye sunna karshiya ya ne ngokan ma mimene hal onnon da ban shi'ama yin ya ta sham oda kidan wale da bal yabgro chafra oda kidan wale da bal yabgro chafra ne ya ta da like i da ban shi'ama investment jinga ma tunara nan da investment ma har investment ma ne nan ma kama jingle da yelo da ba sha din na zan la ta soko tum da ma like musulmin yanyo musulmin ka swang ma musulmin life ka change ma din zan nan investment sha kare it's not always it's not just compulsory that to twa te jingle no to nan investment ka la yina ma jingle ma ka gu ka di musulmin na ma ka musulmin ma problem ka jingle so zala na biyar ma jingle ya ka za ta hanwana so it's high time ka ta da fa na ki propagate wo ta ka ta ba na musulmin say it's not ka bara religion yale musulmin se bi yina ne nye bara religion musulmin se yimna ne nye hard working bozo ka na onda ta namna onda zo za se shema da nya ora ya kamna ya nti server nirma which is very important in seven ma ka musulme biara ka jingshe yi 50 million tien songome ka musulme biara ka jingshe 100 million tien songome 100 million 50 million wo yu ne din yan yi she na karman lat ibe mi din yan she adan kan yar ma jingle ba zamanar de do ko de ma val ma jingle ne to invest din che ka viare min water company ka rated jingle pa business entities zo bi yan tibalize build be ko bank po mo ho den de nye shambala ne jingle ma malam non de business la ka bank po which kar kat mind ne so te jinga ti nye la ashanga like ka te take the time ka ter saha ka ti har muswe nan gbazo ula ka te nan kar song de muswe nan ka ten to zang la arma invest nan ben shi aden yan yi la are ntena jingle ma kar we shi ne bia kam to ko nan muswe nan ma swang mia de mosarata gba la swang mia ma na zo de nya ti ha ten nan damba because every day ti kana Friday ti en wo mia ka ba ne tem ma bi so tungo majority 5% is up 5% nan de la ma which character ya ti ha gba ki da duwa na ma ki zil sire ma